Салам достор. Сиз Универсал каналын биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, видеонун астында подписаться кнопкасын бассаңыз, коңгурочо чыгат. Коңгурочону бассаңыз, сиз биздин каналга колдоо көрсөткөн болосуз. Колдоо көрсөткөнүңүз үчүн чоң рахмат. Анда эмесе видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Ассаламу алейкум, биздин каналдын көрөрмандары, баарыңыздарга кутман таң. Кечээ биз 5 декабрь Кашкар кыштак базарындагы малдардын бааларын тартып YouTube'га чыгарып бергенбиз. Бүгүн 6 декабрь Алай жергесиндеги Гүлчө мал базарына келип, малдын бааларын билип бермекчибиз. Андыктан сиздер сурооңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, биз менен болуңуздар. Канча деп атасыз? 30 доллар. 30 миң деп атасыз. Каяктан алып келдиңиз буларды? Көлдүк. Мынабысынча? 25. Бул 25 миң сом деп атыптыр. Наркысы чоңураак экен, а? 30 доллар. Бунун баасы 30 миң сом. Топоз. Булар 18 миң сомдон. Экөө тең 18 миңден. Мамалактар. Булар деле көлдүктөн келген да? Бул топоздун баласы 17,5 миң сомго сатылыптыр. Экөө тең 17,5 миң сомдон сатылыптыр. Тайдын баасы 25 миң сом деп атыптыр, ургачтай. Бул тайдагы 25 миң сом, ургачтай. Тайлар Будалык айылынан келиптир. Баасы 20 миң сомдон. Эркек тайлар экен. Тайдын баалары 30 миң сомдон. Жылы суу айылынан алып келиптир. Качан сындырдыңыз? Тайдын баасы 25 миң сом, ургачтай экен. 23'e berbeyiz. 23 миң сомго бербей атты. Каяктан келиптир бул тай? Alıp satarlar. Алып сатарларбы? 23 миңге бербейди. 22 algan eken. 22 алган экен, 23кө бербей аттыр. 25 деп атат экен өзү. Тайдын баасы 28 миң кем бар деп атат. Эркек тай экен. Каяктан келди бул? Алайдан келиптир. Сен канча деп атасың? Каран. 25 миң. Эркек тай, а? 25 миң деп атты. Ургачы? Ургачтай. Мынабысы канча атасың мына? 30 ming. Erkek. Бул 30 миң сом деп атат, эркек. Жошолдан келиптир. 30 миң сом деп атат. Каяктан алып келдиңиз? Правдан Савайнан келиптир. 20 миң деп атасыз. Эркек бургачыбы? Erkek. Каяктан алып келдиңиз? Будалыктан келиптир, эркек тай экен. Сиз канча деп атасыз? 25,5. Эркек тай каяктан алып келдиңиз? Жылы суданбы? Жылы суунун Карабулак айылынан алып келиптир, эркек тай. 25 миң. Баасы канча? 30 ming de atar. 30 миң деп атасыз. Кайсыл айылдан алып келдиңиз? Жаркыштактан келиптир. 30 миң сом деп атат. Ургач тай экен. 17 миң. Эркек тай, а? Эркек тай экен, 17 миң сом деп атат. Онусунча? Онусун 20 деп атат. Каерден алып келдиңиз? Жошол айылынан келиптир. 20 миң сом кем бар деп атат. Эркек тай экен. Каерден алып келдиңиз буну? Sopudan. Сопу Коргон айылынан келиптир. 17ден деп атасыз. Ургачы эркекпи? Эркек тайлар. Экөө тең 17ден, а? Каерден алып келдиңиз? 17'den al desem olmaydı. Каерден алып келдиңиз? Каракылжа.
Sovet rayonundan alıp keltir. Cırma 5 minden. Ayaktan alıp geldiniz bularda. Erkek taylarken de. Erkek taylar 25 bin somdan. 20 bin som kam vardı da. Erkek taylara? Na erkek, na urgaçı. 30 kam var. Urgaçını 30 bin kam vardı odası. Baylanmaz. Baylangan emes de. Aydan alıp geldiniz bular? Budalıkta. Budalı ayından alıp geldir. Taydımas 18 bin som. Erkek tay ha? Erkek tay. Anal 33 oldu. Na 33 bin oldu. Bu 33 bu. Anal 36 yarım. 36 jarım. Min som. Bular mı sizdiki be? Yok, olur biliyorum. Nalça? Onu da bilmiyorum. Şuna koymadın değil mi? Kay kalıp ketesiz bulardı? Alay kalıp gidin. Taldı su alıp ketesiz ha? 31 bin som bolup dur. Toştan gel pereste bunlar. 30 bin som da attır taylarda. Ova. Erkek taylar. Onca şıpırıp dur. Boyundan bayla atrafına. Bunlar kaçka çoğunluğu kança dadası? 26. 26 bin dadası. Markısı 24 bin som. Bular urgaç erkek be? Erkek. Eki öten erkek. Eki öten erkek tokozlar eken. Ayerden alıp geldiniz bulardı? Türkünden alıp geldir. Takanın boğası 9 bin som dodat. Kam var eken. Belki eşkin kaça dadasın? 4,5 bin dadasın eşkini. Semiz koy 7600 somga satıldı. Mal beken. 78 aldınız mı? Attı 78 bin somga alıptır. Kaça verirsin? Ben açayım. Kaçadan birösü? 2000 kam var. Eko 2000 kemi var bu. Özünüz jasadınız bunu. Oh, Aydan alıp geldiniz bunu. süper kayıp. Ha? Aydan alıp geldiniz. Langar. Langar. Ders adam, altında mesela. Eko 2000 ken daha çürperes mi? Ola koyayım. Kaça verir? Boluşa kaça? Koyup da sen kaça verirsin sen? Rabdayına karayım ki bu pazar değil. Arkam oyun pazar değil. Kaçsın sınavsan o sensin koyup öyle. Bu nasıl? Hazır. Nasıl bir yerimin geber verin. 2000 kam var. Yok hadi gene alayım. Vay olsa o eşek güzel kalıyor. 500 var. Bu da kaça varsın öyle. Aşıyor. Sularda az sıcak geldiniz mi? Attı 90 bin som dodat. 90 bin som çürpürem dodat. Kemi var eken. Alay rayonunda Korul ayılından gelgen. Kançası olup kaldı? Yok. Zade olsun. Asıl kança olup kaldı mı? Aksasa mağab geliyor. Sen buna gel. 70 bin sonra. Taydı 13 binge berbe koyuttur. Erkek tay eken. 5,5 dotas. Ayaktan alıp geldiniz bu arada. Çoğal aydan geldi. Köldükten alıp geldik. Sen ortadan kusunça. O küçük. Ha? Küçükten bu. Kança dotas bunu? 5,5. Ha 3 önten 5,5 dotas. 3 öten tuydu eken da bozdur ha. Tuy turgan eçkiler 5,5 bin somdan. Ulaktar 2,5 binden be? O şey 2,5'dan değge saytıp ettim. İyi saytıp ettir 2,5 bin somdan dep. Ulak kança eken ulak? 3,5 bin. Ortadan kakça? Ortadan kak eçki eken 5,5 bin. Narx serke 4,5 bin som eken. Bulça. Karam üzdü.
Ol 6000 so'm. Uloqni qancha otasiz? 2,5 ming so'm ekan uloq. Uloq chapqanlar bo'lsa taka 5000 so'm. Kami bor ekan. Qayerdan keldi bu taka? Gulchonning o'zidan ekan. Biliyorsan. Ya bunlar taka kim ekan? Taka seniki? Qaysi? Buna al taka. Qaysi seniki? Qo'zi 5,5 ming so'm ekan, uloq 3,5 ming so'm. Buna qancha ekan buni al taka? 2,5 ming so'm ekan. Uloqqa taka 6,5 ming so'm. Sarka bu. Ha sarka. 11 ming so'm kami bor ekan sarka. 16 ming. 16 mingda otasın erkek bu. Ayaktan alıp geldin. 15 ming. Ayaktan al. Murdaştan alıp geliptir. 15 mingge bermeptir. Erkek dayı. Erkek tura bak bu. 20 mingde alıptır. Ya kança aldı torpak? Kança aldı kan? 17 jarım arzan boldu turga. Keseligende. Aylan başka, aylan başka. 17 jarım. Aka bizning kanalning ko'rarmandari sizlarga bugun cho'pning бағаларындағы bilib beramiz. Alaydagi cho'pning бағалары qancha bo'ladi ekan? Qancha deyapsiz cho'pni? 160 dan qara cho'pda. Che saman bor. Qara cho'p 160 so'mdan bir pres. Samanda bormi? Qanchadan? 160 so'mdan deb atamiz. 145 so'mdan sattık 40'dan. 160 so'mdan devattir. 140'dan satıştır. Baylansa presler ko'p da. Ayaktan alıp geldiniz bulardı? Gözün Yemeniki qarasın. Qarasının saman presi. Kim gel? Ya ma makapaya kim gel? 150 so'mdan. 50 so'mdan da gelmeyin. Bir bolsu 50 so'mdan. Bir bolsu 50 so'mdan makapaya. 523'lük var. 523'lük makapaya var ekan bu yerda. Arzan. Qandek pres qancha so'mdan berishdigi? 150 so'mdan. Qandek pres 150 so'mdan ekan. Toza. Özünden boş atarsan. Navlar kimki? Sizniki qancha deyapsiz? 145 so'm. 145 so'm BD pres ekan ha? Expert sep. Qayerdan olib keldingiz bularni? 51'den. Buna qara cho'p ekan ha? Bejardan geldi. Bahası qancha buni? 130 dan. Bultur qilmaysiz bu? 130 so'mdan. Buna ol kim ekan ol? Ha, sizden mi? Qanchadan deyapsiz? 170'den. Toza cho'p ekan, qara cho'p. 170 so'mdan. Ha. Tamam. Shunday ekan ha. 170 so'mdan ekan. Ya narxi kim ekan narxi? Qancha ol? Qancha eng arzon? Qancha aka? 150 so'mdan. Qara cho'p bo'ldi-la? Bedi aralash qara cho'p ekan 150 so'mdan. Arpa 15 so'mdan ekan kilogrammi. Taza arpa. Toza arpa ekan. 15 so'm. Aka buna qancha jem? 15. 15 so'mdan makan tartilgan ha? Aralaş. Nima? Mardegi bilan.
Mardegi менен аралаш тартылганы 15 сомдон. Aka mына будай канча будай? 18ден бересиз. Мына арпаны тартылган окшойт. Буну канчадан бересиз? Буну 15,5ден бересиз. Арпаны тартылган экен бу. 18 дедиңизби? 15. 15 сомдон. Мардеги менен тартылган. Арпа канча? Arpa 14 jarım. Arpa 14,5 сомдон. Maka канчадан мака? Maka 16 som. Maka 16 сомдон. Бул канча болот? 14 jarım arpa. Деле 14,5. Анан дайына берсе буну бүтүрө карап. Ya mына макаңыз канчадан? Boldu. 15 сом. Арпаңызчы? Arpa 14 сом.